Bismillahirrahmanirrahim. Tahu jahiliyah ya riolo retun na Nabi sallallahu alaihi wasallam ni utusu na pabatuan ki kareng Allah subhanahu wa ta'ala apa panggokanna apa yamiantu sikapna mangir Nabi sallallahu alaihi wasallam punnani dakwai nakana kareng Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana punnani kanangi mangir yamiantu tau kafir Quraisy ka pinawangi apa na paturung kareng Allah subhanahu wa ta'ala yamiantu magri Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu apa jawabanna tau kafir kariolo bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana bahkan cukup miganna miku pinawang apa na pangajarang ay miantu nenek moyang kami jarin tau kafir kariolo tau kafir Quraisy ka ya punna ni pabatuang ya miantu wahyu na kareng Allah subhanahu wa ta'ala nakana pangajaran na mo tau tuaku pangajaran na mo nenek-nenekku ku pinawang ya nakanan rini katte ki pamapurang mama mangkasar nga nakana pattua-tuangku tommo ya miantu apa na pangajarang atau tuaku nanne ni herangge pun na pangajarang agama nakana tau tuana na pinawang tapi pun na pangajarang palinoang kamariolo tawa pak jeko ay arikan jama baraki make tidung kamakamanne make mitalitro arika ala canggih ngapa na tena na pinawangi nenek moyanna yari mestina yang asing anne kamayanne iya miantu parallu ki pikir baji anne agamaya agamana Allah ta'ala tena nakikulya minawang mangeri manay nai tau tuata arekay nai punna sala pangajaranna tena nakulya ni binawang kamatomi anne mangapa punna pangajaran pak linuang tena na ni pinawang ito tuata kasabak nisingi ang kanaya tiayan ubaji apa niya kanagaukang areka ketinggalan mi apa niya kanagaukang nalak bilabi pa ni kanaya pangajarang agama tena nakikulle ang minawang tena nakikulle piti pinawangi kasaba agama na tauriulua punna tena na minawang mari Nabita sallallahu alaihi wasallam sanna sikali salana na antaraki nerang kiantama ripipi narakana kareng Allah subhanahu wa ta'ala.